Ya está, vale, venga, egun on danoi, hasiera emango dutzegu pleno batzarde berezi oneri, gai zerrendan punto bakarra dekogu, igerilekuak kontratuaren nahitaezko jarraipena adostea. Tenemos un único punto en orden del día de este pleno extraordinario, que es el de las piscinas, acordar la continuidad forzosa del contrato. Bueno, yo voy a leer la propuesta que traemos a votación a este pleno. Y la propuesta dice que el 1 de abril de 2015 se firmó con Entespor SL el contrato de la concesión de la gestión, explotación y mantenimiento del conjunto de las instalaciones de las piscinas municipales, con un plazo de duración de 5 años, siendo por ello su vencimiento para el 31 de marzo de 2020. La cláusula 3 del pliego establecía la posibilidad de prorrogar el contrato de mutuo acuerdo, de año en año, hasta un total de 5 años. Mediante decreto de alcaldía 111/2020, ratificado por el Pleno del 26 de mayo de 2020, se procedió a la prórroga por un año, hasta el 31 de marzo del 2021. Al no alcanzarse el mutuo acuerdo para una segunda prórroga, no es posible prorrogar el contrato. El informe jurídico emitido analiza la posibilidad de la continuidad en la prestación del servicio por el actual contratista y concluye que finalizada la prórroga del contrato, cabe la posibilidad de acordar unilateralmente la continuidad del contrato por tratarse de un servicio esencial para el municipio, que no puede ser interrumpido y que el ayuntamiento puede acordar la continuidad del actual contratista en la prestación del servicio por el tiempo indispensable para llevar a cabo la adjudicación del nuevo contrato. Considerando que la instalación debe continuar estando a disposición de la ciudadanía por ser un servicio esencial y de interés público, máxime en estos momentos de confinamientos y restricciones por la pandemia causadas por la COVID-19, en que los vecinos y vecinas necesitan disponer de zonas de esparcimiento deportivo, se propone acordar unilateralmente la continuidad forzosa del contrato con el actual contratista por el tiempo indispensable para llevar a cabo la nueva adjudicación de un nuevo contrato de servicios. Esta es la propuesta que traemos a este pleno extraordinario, que es la de acordar la continuidad forzosa del contrato. Zer komentatzeko honen inguruan? Bai, Venga, esan. entzuten da, ezta? Bai. Vale. Egun on danoi, gure posizioa zehaztu horretik eta argudiatu horretik gai honen inguruen, uste dut bintzek guretzako garrantzitsua edo komunikarria da pixka bat argitzea hainbat elementu, ez? Etorkizunari begira eta esleipen berriari begira, azkenengo aldietan hitz egiten egon gara eta behin baino gehiagotan aipatu da osoko bilkuretan printzipioz planteatuko den kudeaketa aldaketa bat emango dela. Eta zentzu horretan galdera da ia noizko planteatzen den kudeaketa aldaketa berri hori martxan egotea, izango den teilatu eta dana konponduta gero, edo aldez aurretik izango den, eta bestetik bebai, ia esleipen berrirako oinarriak baditugun zehaztuta. Eta ez badaude, noizko espero dien zehaztuta egotea. Pero udazkenerako, edo negureko, edo noizko. Pixka bat horrek argipenak apur bat prozesu guztia hobetu ulertzeko. Ez da entzuten, Mikel? Bai, jarraitu Gonzalo zure interbentzioarekin, eta ero azkenien erantzuna eta euskaratuko dugu. Gazteleratu izango da, ez? Vale. Bai, barkatu, bai, gazteleratu, bai. Vale. Bueno, orduan galdera bukaera erantzungo dituzu, ez? Bai. Erantzunak dauz emonda ja batzordetan, baina, bueno, berriz ere erantzungo dugu, ez dago barrazorik. Vale. Bien, gure aldetik printzipioz kontekstua ere, behin baina gehiagotan aipatu dugu, baina uste dugu garrantzitsua dela testuinguru guztia ulertu ahal izateko, ez? Hitz egiten ari gara bai, zerbitzu bategaz, non azkenengo bi urteetan, bi ejerzizioetan, bintzet, kontratuenean,
gutxienez, urtero, 300.000 euro kostako jakozola udaletxeari, hau da, bi urteak, bi ejerzizioak batzen badin baditugu, 600.000 euro izango direla, horri gehitu behar dut zau, aurten gurtin hasieran, onartu zitzaiola enpresari oreka ekonomiko bat, 40.000 euro pasaurena, pandemiari loturiko kostu igoeren oinarrituta, eta aldi berean ondino ez idazko eta aurreko urteetako, bi urteetako auditoriarik ez daukagula behintzete esku artean, ez? Eta hori, berez, hori izango da, akumulatuta daukagun, edo aurrik ustean koste guztia, kontutan hartute, igeriko lekuei lotuta eta zerbitzu guztien parte bat dela, baina aurretiaz, diru horregaitik igerilekuak egoten zila urte guztian irekita. Eta azkenengo bi ejerzizituan egongo direla guztiz 6 hilabete. Hau da, 24 hilabetetik 6 hilabete bakarrik egongo dira, eta koste struktural guztia mantentzen dugu udaletxearen gain, ez? Eta gero, kontutan hartu behar duguna da, berez, igerileko zerbitzua etzala eten COVID-en kontestua gaitik, baizik eta teilatua haizeak eraman zabelako, ez? Eta ja, haizete horrek teilatua josabenetik pasatu dira urtebete eta 4 hilabete, eta ondino ez dekogu teilaturik konpontzeko proiekturik bez mai gainean. Ez lehituta dago, bidean dago, baina urtebetean da 4 hilabetean eskara gai izan teilatu berrizteko proiektu bat eskuartean aurkitzeko, ez? Nik uste dut kontestu hori azpimarratzea importantea dela ulertzeko bai gaur egun planteatzen ari garena, ez? Oin zuzenean sartuta planteatzen den ebazpenari, azpimarratu behar dugu aurreko batzordean planteatu gendu moduan, bai ebazpen honetan eta baita ere Ibex enpresak egin eta udalak bere egiten duen txosten juridikoan, guk behintzat ikusten ditugula zenbait gabezi edo hutsune, ez? Alde batetik egiten da, errepasu bat, zein izan den Interresporrekin edukin dugun harreman kontraktuala, eta gure ustetan harreman kontraktual horretan badaude bi pasarte aurreko plenoan lantzen egon ginenak esanguratsuak direnak, ez? Eta relevantzirik aukinez, gutxienez, batuta eman barko liatekenak informe juridikoan, ez? Eta zuzenean aipatzen nahi naz, 2018ko abenduaren 28an Interresporrek egin zion eskaera udaletxeari oreka ekonomikorako, eta hori onartu zean planteatzen zuen kontratu betetzearena, eta 2019ko maiatzean udalak berak osoko bilkuran hartu zuen erabakia bera, ez? Hau da, 200.000 eurotik 210.000 eurotik gorako oreka ekonomikotik bakarrik 8.000 eta piku onartzarena, eta onartzarena ere kontratu bera etetzarena, ez? Uste dugu, errepasua egiten denean, horrek guztiak danak hartu behar dela, ez? Eta bestetik gero, planteatzen da, ebazpenen bukaeran, printzipioz egiten dena, edo bintzeta horri ikusten dena, edo definitzen dena zerbitzu da, ezinbesteko zerbitzu bat dela, ez? Eta gure ustetan, zerbitzuaren ezinbestekotasuna, gazteleraz zerbizio esenzial moduen ipintzen dena, konzeptua da, bereziki, COVID-aren kontestuan eta alarma egoera kontestuan ere ezaguna egin dena, baina ez dugu uste ez udala, ez txosten juridiko batek udal batzak erabakitzen duenik esentziala da honera. Ezinbestekotasun zerbitzu horrena oinarri juridikoa behar da. Eta ez da ipatzen inun ere oinarri juridiko bidanik. Eta gu bintzet, begiratu dugunetik ez dugu uste zerbitzu hauek esentzial moduen juridikoki ezarrita dauzenik, ez? Eta horrekin, esango nahiko genduke da, printzipioz, erabakizek, bai aldebikoak zein aldabekarrekoak izan da ere, uste dugu oinarri juridiko argiak behar dituztela, ez? Guk aurreko pleno batean zen gendun, gure ustetan, prorroga forzoso hau, kako txartean nolan planteatzen dena, berez, dala beste program mozorrotu bat, da, printzipioz baldintza guztiak mantentzen dituela, eta ez dela egokitzen benetan emango den zerbitzura,
Eta kezkatzen gaituena da, Intersport enpresari bide zabalak izten zaizkiola eta irekitzen zaizkiola oreka ekonomikoareko nolaiteko eskakizunak luzatzeko. Eta horrek eskatzen gaitu, bereziki hori izan aldalako bebe gainera gero udaletik ordaindu beharko dan diru bat, ez? Eta niko gendun horretan erratut egon, baina gure beldurretariko bat hori da, zeren orain arte gaztetan gabizen dirua zerbitzu honetan, ez da inbertsio, bezik, kasto real bada, larregizkoa da eskaintzen ari garen zerbitzuarekin lotuta, eta ondino arrisku handia da, ondino kostu horiek gorantza bateko, ez. Orduan, hori guzti kontestuen hartuta, EH Bildutik bintzat proposamen hau ezin dugu babestu eta kontra bozkatuko dugu. Hoxe da gure azalpena, ez dakit itzulpenaren ondoren eskertuko duke hasieran botatako galdera erantzuna, eta nahi baldin badan berriz errepikatuko ditu gero galderak. Eskerrik asko, Unzalu, oin itzuli ingo dugu, gero hemen apuntaute deko daz, nik erantzungo dugu, batzordean erantzuna da, baina berriz erantzungo dugu, eta gero bozkaketara pasatuko bat. Comienza su intervención formulando dos preguntas. La primera plantea cuándo entrará o se pondrá en marcha la nueva gestión con respecto a las instalaciones de las piscinas, y en segundo lugar pregunta si están redactadas o elaboradas las nuevas bases y en caso de no estarlo, ¿cuándo estarán? Dice a continuación que es importante tener en cuenta el contexto que nos ha llevado a la situación actual y entra en un breve relato de los altibajos que ha tenido esta historia, destacando tres momentos principales. Uno de ellos es, dice también que se trata de un servicio que cuesta que va a costar al ayuntamiento 300.000 euros al año, en 2 años será una suma de 600.000. Igualmente hay que añadir a ese costo el hecho de que se aceptó en parte la reclamación de la empresa Intersport para percibir una cantidad en concepto de restablecimiento de equilibrio económico. Una irregularidad que ellos detectan también es la inexistencia de una auditoría. Los gastos, toda esta situación supone una acumulación de gastos y dice que el servicio de piscinas no se interrumpió por la COVID, sino por el hecho de que la cubierta recibió daños a causa del viento. A día de hoy dice que no existe un proyecto para reparar la cubierta, y eso es un dato a tener en cuenta. Hace referencia después al informe jurídico de IBEX, en el cual ellos detectan algunas cuestiones a criticar. Señala 2 elementos relevantes. En primer lugar, la decisión del ayuntamiento de aceptar en parte la reclamación de una especie de indemnización por parte de Intersport en concepto de recuperación de equilibrio económico. Ante esa reclamación, el ayuntamiento resolvió abonar una cantidad. El ayuntamiento, en la propuesta que se presenta hoy, argumenta que se trata de un servicio esencial. Sin embargo, él dice que ese carácter esencial hay que fundamentarlo y no está fundamentado jurídicamente.
La prórroga que se propone hoy la consideran otra prórroga camuflada y, sobre todo, temen que a través de ella lo que se está haciendo sea abrir la posibilidad de que Entesport tenga un fundamento para reclamar cantidades en concepto de recuperación de equilibrio económico. Ese es su principal temor. Dice que en general no se está gastando demasiado dinero para el servicio que se está recibiendo a cambio y temen también que los gastos vayan a aumentar en el futuro. Por todas esas razones van a votar en contra. Eskerrik asko, Luis. Javi, Vale, ¿quieres comentar algo? vale. Sí, bueno. Eso es volver a retomar lo que ya se comentó en su día en el pleno del pasado 30 de marzo. Teníamos ahí un informe de una empresa, de la empresa Ibis, donde se indicaba que cabía la posibilidad de una continuidad forzosa del contrato. A la empresa se le obliga pues, a seguir prestando sus servicios hasta una nueva licitación. Y bueno, lo más importante es poder dar un buen servicio a los ciudadanos y ciudadanas de Abadiño. Y como organismo público, pues tenemos la obligación de garantizar ese servicio. Y bueno, y ahora tenemos también pues, otro informe en donde se indica que cabe la posibilidad de esa continuidad forzosa al ser un servicio esencial y de interés público. Y respecto al tema de que no se está con el proyecto, estamos con el proyecto de la piscina, de la redacción del proyecto de la cubierta de la envolvente de la piscina, que en principio a finales de este mes, principios del otro, tendremos ya finalizado esa redacción del proyecto. Nosotros votaremos a favor, claro. Vale, eskerrik asko. Vale, en relación a la respuesta a lo que se ha planteado aquí en este pleno, decir que el 12 de junio se van a abrir las piscinas de verano, a pesar de todos los impedimentos y las trabas, ¿no?, que estamos teniendo. Pero bueno, desde el equipo de gobierno hemos sido capaces un año más, otro verano más, de abrir esas piscinas descubiertas en periodo estival y eso será el 12 de junio. En relación a la cubierta, como decía Javi, pues adjudicó la redacción del proyecto y para finales de junio estará redactado el proyecto. Una vez de tener redactado el proyecto, que será a finales de este mes, a finales de junio, posteriormente pues se sacarán las obras. Se sacarán las obras a través de otra nueva licitación. Bien, en relación a la licitación del nuevo contrato, nuestra previsión es, pues, desde el equipo de gobierno, hacerlos públicos pues, a finales de año, en otoño, según vayan avanzando las obras de la cubierta, sacarlo a licitación. Ese nuevo contrato, que sería de servicios y en el que estamos de acuerdo por unanimidad de los tres grupos. Por lo tanto, esos son los plazos que estamos manejando desde el equipo de gobierno y damos así respuesta a todos los problemas que estamos teniendo en las piscinas desde hace ya más de un año. Y bueno, esas son las previsiones y en eso estamos trabajando desde el equipo de gobierno y estamos volcados en ello y desde luego nuestro objetivo es dar el mejor servicio a la ciudadanía de Abadiño. Vale, bozkaketara pasatuko gara. Espara bat apunte bakarrik. Labur mesedez, Bai, labur. Ez, orduen argi gelditzen da, nolabait ere, gestio barriaren esleipenaren oinarriak eta esleitze hori lotua dagoela teilatuaren obrarekin eta teilatuaren obra markatuko gaula apur bat, ez? Hau da, udazkena negua izango da apur bat, eta horre markatu dagoela, eta ulertzen dugu, horrek esan nahi duela bai, gestio barrez hasiko dela behin teilatu guztiek konpanduta dagoenean, ez? Gutxi gara bera, bintzet hori idea gelditzen da, hori argi da holantzi da, ez? Batzordeetan edo horrela esan dugu, Zalu. Argi gelditzeko. Bai. Ba, niretzako importante da hori. Eta bestetik, nik uste dut, Jabik esan dago, guk ez dugu zan inondik inora, momentu baten be, ez danik inor lanin ari teilatuko proiektuen inguruan. Guk egiten dugun kritika da, urtebete eta hilabete pasatu dira, eta mai gainean ez daukagula ondino proiekturik. Horrek esan nahi duna da, gure ustetan, da gure iritzean, oso berandu egin direla esleipenak eta oso berandu egin direla. Eta behin baino gehiagotan, azpimarratu dugu, esleipen prozesu hau kontestu berrira egokitzeko zerbitzuak eta esleitu behar zirela aspaldidanik.
eta ez printzipioz egin dan bide horretik, ez? Eta uste dugu, momentua zala, kontratu bukatu zanean. Hau da, 2008an luzatu beharrean kontratua orduen zala, etetzeko momentua konpondu igerilekuak eta berdin obrak egin eta esleipen berri bat lantzen hasi, ez? Hori dago diferentzia. Diferentzia zein da, da guk egiten dugun irakurketa da, diferentzia horretan udalak izugarrizko diru pila gastatzen jarraitzen duela eta ematen duen zerbitzua ez doala bat gastatzen nahi den diru guztiarekin. Hori da, gutxi ustetan hori elementu garrantzitsua da, gestio egoki bat egiteko, eraginkor bat egiteko, eta beste elementu bat mahai gainean hainbeste bider planteatu dugun, eta da, azkenen urteetako enpresaren auditoriarik ez daukago eskuartean. Ez daukago eskuartean, klabeak dira jakiteko, benetan. Unzalu argi jakarri geratu da talde bakoitzaren iritzixek, berriro errepikatzen zabiz gauza bardine. Bai. Nik uste nahi dela, erantzuna emoniako. Ez dator bat zuk esan dakuaz, esleipena atera zen harinago, utzi geratu zen, orduan esan dozu esleipenik ez atera, ez da egia, esleipena atera zen harinago, eta orain bai adjudikatu eta aterako da. Beraz, ja, boskaketara pasako gara, eta hemen amaitzen dugu gai hau. Momentuz, aurrera begira jarraituko dugu, zelan ez, danon ardura dalako, eta boskaketara pasako gara. Mikel, azkenengo reflexiotxo bakarrik, jamarrak minutua gutxi dire, 9 terretan deituta gonda udalbatza, hasi gara 9:42 minututan, ez darugu 18 minutu bezgai honetaz hitz egiten, eta dekon garrantzia ikusike, zenbat diru inbertitzen ari garen dauta beste, esatea, denbora asko larri edabiltzela gai honetaz hitz egiten dauta beste uste dut, ez datorrela bat realitatearekin. Ez nator bat, gai honetan, askotan gabiz berbetan, batzordeetan eta batzordetatik kanpora, eta ematen da posiziotik berba egiten dozuela bakarrik plenoan. Ez, Mikel. Hori da. Eta zuetako garrantzitsuna da berba egitea plenoan. Ez, Mikel, nik esango txugu. Azkenengo reflexioa mesedez? Bai, azkenengo reflexioa da, zuk aipatu duzune batzordetan. Nire batzordetik gai pasadanean beti diruarekin lotuta egon da, ogasun batzordetik, eta gai honetan, ogasun batzordean, 10 minutuko batazbesteko denporarik etxako dedikatu gai honeri. Bale? Eta batzordetan ni egoten az. Orduen, batzordetan hitz egiten dela badakigu. Hitz egiten duguna, guk hitz egiten dugu, ez dago inongo erantzunen sekula. Sekularez. Ez hemen, ez batzordetan. Da realitatea. Itzuliko dago, Unzalu? Luis, itzuli mesedez. Bai. La reflexión de Gonzalo es que la Comisión de Hacienda no se ha dedicado prácticamente más de 10 minutos a resolver esta cuestión, que para él tiene una trascendencia económica muy importante. Vale. Boskaketara pasako gara, orduen. Hemen daukagu emaitza, 8 bozka baiezkoak, 3 marketan dauz, baina, Mikelen botoaren delegaritza nahierak dekoz. Ez bozkatu ote, eta emondotzeten biak. Bai. Bosta puntuko dugu, zuk ezeskoa esan dozu, hemen 3 agartzen diez, baina, mobiletik nabil da igual ez da gorde, baina emondotzetan bihar eta dana. Ipiniko dugu, bost ezeskoak eta 8 baiezkoak onartuta geratzen da aurrera jarraitzea, eta orain berba egin dugun terminoetan onartuta geratzen da. Nada más, urrengoan ikusiko gara eta urroko pleno arte, urrengo arte. Eskerrik asko. Bai, agur. Agur.